Үтө күннен ağlar. Мен adım Алексеева Юлиана. Мен республиканский лицей 7 класс көрнәчтебен. Бу гадварыгыр энерджи квантум ден эбижерка жөгөлөрбүн кытасыл жабыт. Тулар бутун кирен көрөккә. Привет. Привет. Биги 5 кыз болан сайтын ордубут. Оны бу Нарьяны капсияга. Биги сайпыт аты ағасеттен бияға мұнық ичелері көрерін жонлары аттачылар. Оны капахалақ историялары биги бола мұнық сайпытыр угабыт. Бияға ник түбәттелер болбут болақтарына, әбетер білер болақатына мұна бияға телеграм каналы бұтыр ұдақты қатын әп. Биги болынық теманы интерьергер боламыд, эник сайт оңырбыт. Сайт бутын техническая түнен бири ихингер көптүк оңырбыт. Амбастан оңырбыттыгар SSL сертификаты кыттыр хаттага төбеспеппит. Ол ихин 2 сайты саңаттан оңырбыт. Биринги тургунан онча төбетте кирде, оны таханан әсі келерек биттин ден баланақпыт. Бу проектыбыздан республиканская выставкага ынтытууга кытыппыт, оны 100 меселага диплом албыппыт, оны эсе международная эротическая школа НПК-тыгар кытыппыт. Школа ихингер болбут курсовой үлели көмөскәһин болбутугар бихиге кытыппыт, оны 5 сенаны алыппыт. Бу сайтыгар обратная связь бар. Олна почта бутыгар бяга төбөлүктөгө сүрөк түсөп, она телеграм канал бутыгар кирен. Асколалары бигдин кытты биргелерге карабыт, бяга төбөлүктөгө бияга сүрөн ытын сүрнеден сахалы болуктак. Төрөбү тылгысынан арас төбөлтөлөрү агым.